Salama melambi lako kita mintu umas solanasang salama sitammu. Ulendui pak renungan harian toraya allo Senin tanggal 10 Kasera bulan Kasera tahun 2022. Latalingkan tekatuan na sorongan kipuang lako kita mintu umas solanasang mai komi mai ta sipulung menombah langan puang matua sia tabasa talesang tu kadanna puang matua lan kasipulunganta dolo do maito ta palaku pak tunduan ta sembayang mak kure sumanga kan opuang belanna tang tore tu pak kamase sia pak kaboro mi papayan sia mi palempan lako kami mintu umas solanasang. Mi sorongan kan allo baru opuang kinanai ulingkan di tekatuan mi pak kamasian lako kami mintu mas solanasang. Laki rang itu kadang mi opuang tu lamendadi biak sia palitan na katuangki kamaseikan opuang ki tandai tu patu borong nate kadami tu lakirangi totemo. Tanding talingakan opuang sakka sadiamo kan la urang itu kadami. Lansangan na puang Yesu ia mo puang sia juru salama ki. Amin. Ia tu pak basan lamai Yeremia pasala kasera angka 92 saya lako 22. Angka 90 talu tu laku basa nakua kadan na puang. Belan na bokoi tahu ya tomai tu sukaran alukku tu kupadio tingayona sia tae na perangi tu gamarangku. Sia tae na pasio lanan ni tu kedona. Amin. Di pakondi lan misakada di kuah unnola lalantongan. Siulu solanasang tu di pakaboro lan sangan na puang Yesu. Ia tu katuoan di paten tomisa kalingkan. Den dini keede den dini rampo. Ia ke ditandai mi umba ladi ni rampo baatu umba ladi patu. Kede mo kito anta lumingka unnola lalan mempatu lakoto inan ladi nai rampo. Nenne den tu tanda baatu pedulu ditiro diulu lalan tu meduluan pempatuan lako simisa misainan baatu tondok. Di kuah daan na pusa tu tahu. Ia ke diturui tu pedulu lalan manasa tae anna den lapusa. Sia manasa larampoki lako tu inan baatu tondok ladipatu. Siulu solanasang na pakilala kite kadan na puang matua. Ia tu puang matua manoka ditimba olona. Nasasan puang matua ke sirau ta anak ki dosa tu kapatonganan. Lan katuan na tolido. Susito Israel untampe mo sukaran alukna puang matua. Sia tang na perangi mo tu gamaranna. Menomba mo lako deata. Ya tomai batina nenne eduka mo nasioso itu kamenomban lako deata. Sitongan na ia tu sukaran naluk batu Taurat. Ia mo penggaruntosan kapealukan lan pangosok dolo. Tu mepatudu kumua umbala dikua siumpu melo puak matua. Sia padanta tolino.
Apa tahe mo naturui itu to Yehuda. Na belanna na bokoi mo tu sukaran naluk na puang saila ko di parampoi ukungan na urungan ni ia tu tondok na mendadi mo susi padang pangelaran. Tae mo upu na ditiro sia dirangi tu kamatian sia bating. Nama katampakan na dipali ilako misa tondok membela. Ia moto tubuan na kamakarasan ulu tu tombang sukaran alukna puang. Siulu solanasang tu di pakaboro lansangan na puang Yesu. Nakamasemo ki sukaran alukna puang matua kumua. Anna paduluang ki tulalan sipatu ladiola. Damo anna den sepang lakolalan senga. Daan tapusa. Ondongan na la unnadai ki anta tontong bantang mapatongan di kwa anta toyang dio may ukungan sia tontong mempatu lako kamarampasan. Amin. Ta masambayang kure sumanga opuang tu atu sangatu ni sorongan lako kami mintu masolanasang kinanay umbasa sia ulesang tu kadami. Na ada ikan opuang tontong tuo situru upa poreami. Makaritu tu lante katuan sia tontong masorongan mati kalemi. Opuang matua lakilingkan tekatuan ni sorongan lako kami mintu mas solanasang. Tunduikan opuang bengkan kakinan ki angkaran tumintu pasanan tengkoki sia ki pugau tu sara pengkarangan tu pura mi patagera lako kami mintu mas solanasang. Den nopa namangka marampa opuang matua ki sorong tu mintu katuangki tontong komi opuang umpas sakkekan untaranakan lante katuangki pantan-pantankan ki sorongan te katuangki mati kalemi lansangan na puang Yesu ia mo puang sia juru salamaki ki masambayang mati kalemi. Amin. Salama lako kita mintu mas solanasang puang tontong umpas sakke komi.